Pamirsa sejeroning nyangre galungan miwah kuningan. Parikrama ring peken Anyar Sari Banjar Batu Kandik Denpasar saya nincap. Kramane sampun kosek metumbasan sarana upekara. Sane ngawinang para pedagang kantos merasa bincuh nampenin pembeli sane dahat akeh. Kanan ring sejeroning nyangre galungan miwah kuningan sampun ngawet kerasayang. Pemekas ring peken Anyar Sari, Banjar Batu Kandik, parikrama metumbasan sarana upacara sampun kepanggih nincap. Para pedagang taler sayan bincu, nampenin pembeli sane metumbasan sarana sekadi penjor, Banten miwah sane lianan. Sili tunggil pedagang Ibu Kadek Maosang, penincapan sekadi puniki sampun memargi dawok sawetara rainane lintang. Pengarsan keramane, nenten wantah rau saking Denpasar, nanging taler saking Jembrane kantos buleleng. Piranti sane kadol akeh soronyane, sekadi pula pali penjor, merupa bola-bola, padi-padian, gantungan, sampian kantos kolong-kolong. Indik arganyane taler mebinayan, ngawit saking 15 tali kantos satak talian rupiah. Kolong-kolong, ada padi, ada gantungan, ada ini sampian, kobra gitu. Harga mulai dari 15.000 ada sampai harga 200-an ada. Ini barang biar habis. Karena hujan-hujan takut juga barangnya ini pada rusak kuning itu takutnya. Jadinya barang agak sulit sekarang. Sili tunggil pembeli Komang Artana Maosang dani metumasan lakaran penjor antuk selanturnya nih pacang kakit ring jumaan. Dani sampun melangganan turnu reksain arga bahan ring peken inucap sayan murah, sayang sareng gena sanilianan, ring tengahin pengerau galungan, Artana ngaptiang, rainan suci puniki sideka angin galah majeng kramane, antuk mangge kauripan sani rayu, manut dani, galungan pinake pikeling kemardikan dharma ngelawan adarma, sagala majeng umat antuk mulat sarire, mangdane sida ngewentenin kauripan sani sukerta. Dengan hari raya ini kita semua bisa hidup berbahagia ya, karena ini adalah hari kemenangan Dharma melawan Adharma, di mana kita sesama manusia harus koreksi diri lah ya, murat sarira ya, di mana di hari raya yang sangat besar ini kita bisa hidup berdamai, intinya gitu aja. Nyangre raina suci galungan, kanan peken ketarkayang sampun sayan rame, mawiran sampun sayan nincap parikrama pembeli metumasan sarana upacara anggen pengubaktian, terus tepuniki pinake Cina gegiras krama Bali, ring sejeroning ngemit nilai spiritual, tur sepisanan ngelestariang budaya leluhur. Yana, Bali TV.